So I think how to my left area that hill stripe say senyulwamo top yate it marks the border or the boundary ya Bensonvale. It's a mamonu mathaba yenu iyo tsamatla samatwani audimane ho thuke hama amagala mane matlongana hlaile nthabeng ao le mane ka mora matwano ka tlunye ke yane palo ke yane wa ibona palo yane ha o itla mona uhla alwa north o ibone ke yo bontsha he hore reportela straight ka mora thaba wa ibona he hore na boundary ya heshele ya Bensonvale za magwa re itse mane tlasa matlwano a masweu thabe mane ha ona bona tlasa dithaba mo la o ka re mona tlasa dithaba difateng tseo mono ho na le difate tse ngata then ho be le di white buildings wa di bona ke re mo missioning that's where it's called mission Bensonvale mission. Then mission yena ine ngotswe mane Katleho ya re ntwe ne a bongwana. There was a writing on top of the trees on your right hand side, the tree sale. Hona le hilinyana mo. There used to be writing simola di paintwe tsa majwe di paintwe le ka lejwele. Ingotse I think in tone ne ngotse re Bensonvale was found in 18 some odd, either 1837 when this place was founded. 1837 ine ngotse ba teng batho ba khonana ba sentse ba hopola ona uno ngotswe man wa bo the name of this place ene ya borona e bitswang Bensonvale is coming from the person an early missionary who opened that mission that we are seeing there, a Methodist mission, and evangelized that everybody converted Mona Bensonvale and became believers. As a result thereof, people from other areas used to call this place Majakane, place of believers. They didn't do any customs, any rituals. They were shying away from those things. As a result, many of the people from Bensonvale, they don't understand the deeper cults and rituals. We are born, including they were not going. Our forefathers didn't undergo that because it was referred to as barbaric and a practice of heathens. So we are not doing. But I was explaining why it is called Bensonvale. The founder was called Benson, and now because he founded that place, it was called Benson Valley. And as you can see, it's that mountain on the right hand side and this one on the left hand side. So the whole area is in the valley. That's why it's called Benson Valley, including the people who are staying on top of these hills form part of that. Matwane ro abona mona he ka tlase ka mo ke letsheng le masimo a batho bana ba letsheng. Now in nearly something like plots, for instance ntate Pakis ka ya ne lo mpata tinaga ka mopola ya habo ha o fota wa bona mo ka
dikgomo tse wa di bona then o ka nqena ho dikgomo tsela wa di bona dipalo tsela tse tsamayang straight poles ya ho na le tulo e ntsho mona wa e bona e kang field ya rugby o soccer ke tshimo eo o nyoloha hore o tle mona difateng hodimo ho tla ema mane building ele e tshweu wa e bona ka nqela ho koloi ho na le building that's standing alone there mona tlase ka ha o nyoloha so ka o tla mona difateng from the field ena ke field e kang ke ya soccer o nyoloha o tla mona koloing ena e tshweu o tsamaya mona koloing e tshweu e nang le roof e green o ya mane tlase building ke yane e senang difestere ba e bona ke cafe that whole piece of land belongs to his father tloa moo o ya ema mane ka ke jarete ya hae wa e bona how big it is ke jarete ya hae ya hantate Lekopa Pakisi ntate wa boiki ba motse manna hana mola program ke tla hopola lebitso lena who's now staying in Utinage. Now people used to tilt that land ka re iphelela mo ke le tsheng ka mona mane vening yela mo ihlang teng wa e bona selemo mola towards the end that is where ho na le grinder e grindang mealies into mealie flour so ha ba qeta ho lema de ba enka ile raw ba ise mane and then grindelwe ba tlotse ba o pheya that's where bo Ausmahadi le bo Ana bare ha ba ile mola go etswa chu first come first serve but Mokoena ha ema mola ba hweletsa mola class everybody used to say no let them go first because Mokoena doesn't take rubbish swanela ba nyolwe ba tsamaye mo so he katli kaofela ha rona mona including those houses that you see around the mountain le ka mona skolo ne re skena ma mangwane bo Ana bo Ausmahadi bo Mofujimi bo Mofudolf Ausipati Tshepo o tla nna o tla fella ka Tshepo kaofela re badile ma so ne re tsamaya ka mo re theowe mona thabeng kapa re mathe difateng tseno ntate re lelekisa sekolo nako engwe pula yana winter hot whatever fitla mono matric ra etsetsa mo so ke le tshemo mona tla sa rona he katle wa bona mo re dutseng teng ka tlase can you see the graves ke mabitla a Tlhakoaneng ana Moleko le Pakisi ba patela mo ba bona ba ke mabitla a bona ka mosemane difateng tsane kahle tsane difate ha o tsamaya ka mmile le ke la koloi pele mane wa bona ntho tse tsounyana ke tseo ka re ke dikgomo ka re ke ding mane mo koloi yane yang teng go difate di a fela go qaletse ding ka mosenyana mo go na le mabitla a mang mo ke mabitla a bo Mphuthi le bo Maloi le bo Spamla Mazizi le bo Khatebe ke bona he batho ba neng ba patelwa mo but as time goes on again ka baka la ho bana ho etsa etse ntweng mona difateng tseno ka tle ho na le ntlo ke ene e paintuweng grey ho be le engwe nang le roof e red ke a bo disema ke re wa se ntate moholo wa disema ntate moholo o re malome Thelekisane monna wa Mosira ya tswalang Tshidi Moleko a nyetswe Mothata
ha fikene a hlahlangwe ke Tshidiso Moleko ntate wa bo Majensi bana le bo Christina le bo Disema monna wa Madisema le Holo mohatsa Holo o itse ke mama mohatsa hae na ke mamnyeo la bolela stoko sa hae ke sa Sexhosa ntate wa bona le mme wa bona ba mo patetse mane le ragadi wa bona ba mo patetse mane mangwa motho fela le bo monna moholo Modupi Khaphamali ba patetswe mane ke bahlakwana ba ileng ba tloha mona ka baka la majwe a ko wa foto wa bona ka tlona o majwe ba mo ona re dutse mo yabo so it's very difficult to dig the graves more it's very very rocky so ba tluile ba bang bo Pakisi ba ntse ba patela ka mona le bo Punwane ba bang ba patela ka mona Moleko Punwane Pakisi ba ne ba patela mo so ke mabitla a bona wa bona wa le batho ba lutsi mabitla a bona ke ena Bensonvale mane pele ka tleo ka hodima valley ena ka hodima difate mo ne le kampo mo ho thwe ke camp number 4 le yona ke kampo mo bontate moholo Molokwane le bontate moholo Suping ba ne ba tloa difateng tseno ha tho ba siye mono ba tla dula ka mono there was no sense for me because it's another valley to a hill to another hill wa bona ka mona ka mo le flat ka ate ho thwe ke ka Manganeng hlai thabanyana ke eno ya o hlai thabanyana ke ho ka Manganeng ka mo ba ne ba dula mono batho ba tloswa ba tliswa mo tlase jwale ke kampo ka mo ntate di setsa ka mo Bensonvale wa bona weso so mona ke noka ke re wa bo ho bontshitse mona tlase kahle o ha ke qale mane ho di mane tlasa mona thaba ye o ka mane difateng tsena ke tsena di a kena into the mountain ha di fitla ho di mane ho thwe ke Botsho ke Botsho mono ke mona wa le ba bolletsang bana teng mono thabeng eo ke mo history ya Bensonvale ne ngotswe teng mo ba re lebetse ne re ba ene ngotswe mo ne ngotswe ka majwe hantle o e bona Bensonvale was founded by so and so ka selemo se itseng ra itlwela ke Botshong o tle mona ka twa e bona ne e na le difate tse ngata hona uma thaba mo wa e bona ke ba thepu ba ne ba re ke malavlava ke malavlava se malavlava ku di ba le Basotho ba re ke malabulabu hodima a gere ha rena vidwa ke malabulabu mono le thewe thaba ena kaofela ka tlo bona rona eno le how can animals graze there ke kampo ya rona ye ne di fula mo no ka ena tlase mo e fihle mo na difateng tsena tse pedi ke Moduane wa di bona di Moduane ke e 1 2 3 4 5 6 mo e ka di pakinyane green ke Moduane mo difate tsena di dula di le evergreen e be kwetsa ka tlase ka mo ne re tola mo no kwetseng then ha o nolo wa mane tlasa malabulabu mane ke difate tse hlabang ho ke di bakapiki ke se bena le ka Sotho mari wa ka Afrikaans ho ke bakapiki ya o hlaba o lwatsa baka prenyana ya o hlaba e bakapiki wait a bit khomo ena e se hela dula e ke reng ne e wele mo no he monna Yesu tshina ena
but they don't disappear from me. I can see them at all times. Meanwhile, I'm keeping my books, hiding them here in the plastic, and then I used to do the study. Very quiet, and it affected how I studied, because when I moved to Port Elizabeth, I needed such quiet place to go and study. It is not there. You don't have any sound, any radio, any TV, nothing. Is very quiet. So I used to, that's how I passed my studies. Right from this area where I am. You can see Katura, I can still remember. When I know this is the one. I had different spots. Even when I started my prayer life, long before I was born again, when I lose the sheep, I don't know where they've gone to, and I'm getting frustrated, I will come here, and begin to pray to God. And immediately after prayer, I'll get a direction which way to go. And I'll go there. So I will for delay right. But I'm just demonstrating. Oh, okay. So get happy. Yummy far. Why what? No service. Pray. And that's why anchor shape, I want to carry a ball. Around. If you are Moralani, Kapa Morailani. Uting a mamu up to Moremaphofu. Our Ashabana. Vale. And I'm going with Hima. One moment. Yama saw. I will turn a kilo little small. I will hand and take Lisa when I get change. I'm not time now, and I can't have it. Wrong. I will call the host office one and try to this late sack. We must reach out to another. You have a care. Why, Canela, one hour, Bolela, Wahano, now secret for Mulva, Obalia Bashman Baba Nine. Okay, I'm all right. So, Lady Buyamo, leave your little lane or one. I super not to you. Now, I believe you must be as wise
other words, during all seasons, you go out and then you go find something to eat and go back and store it inside here. So if I want to grass comes out, can you see? Grass comes out. Now they go store this grass inside here and cover themselves. So during rainy and cold seasons, they live here and feed from Wambona that they have taken. Very small, very tiny. How now the chickens? You come here, take this thing off, you feed your chickens. Oh. Hey, Bible high utshwanele kokonyana ya sela mari hlabula auchisa Maria idule ka mane ka hare seram sena se feta ka hodimo di futumetse ka mo bona ona le mafuba mo holes they go right deep ka ra seholo se wa ibo ile heka I so Benson very mal lombona or bisa mal rally. I get I so Benson very mal rally. Attend some Tokotsa mosa tse. Why don't go on a half? Really? Why bo? So ke letsheng hemo ke letsheng o bontsha Africa wa bona ntluela le gray ya ka le festere tse orange tse ka reng di orange entsweng hantle next to yane e khubedu ke bahlakwana ba ke bo moleko le bo pakisi ba babedi le mona qetellong Tlhakoaneng ke ha pakisi ke bahlakwana ka nqane ho koloi yane e tshweu ke pakisi ntlunyane e nngwe e kwetsweng e tsofetseng wa bo ke ha pakisi mo na ntate moholo nyeo ha bo butisello o na le koloi ha se bahlakwana ke ha mokgosi mo ke bokhoza ke a botati wa mona tati mose tati ena hlola ngaphethisela thabo moshoma umphato thabo umphato ke ha bo mo ba sebetsa Sesotho ba sebetsa Sesotho makhoza bokhoza mpa he ka gola ke Maswati bo hlongwana mara mona bensiwa ke ba fumana influence ibe mane ibe habele mo ntlong yane ka reng ena le front okay yane pinki ke e ka ntse fese ke a pakisi mane ke habele habo ntate wa Thato le Sibusiso okay ke mo he a tshele bele abo Felix abo Tebo the late Tebo bele ke kefi ene ka pelenya le kefi ya bele anqane ina le rufe ka rentle ke a pakisi mo matlwana mabedi ke papakisi le mabedi ke bahlakwana ka pele ho bona ka mo e brown e fatenyana ena le koloi tse emeng ka ntle ke ha Mphuthi mo
ke mazizi ke Matebele. Vale Polabo Disema, the 2 houses Polabo Disema ke a Khaphamla. Bogate. O tle ka hodimo ka mo. Bongata he ba matlo mona ka tlowa mane matlong ana di tiles a matla mangata mahubedu. Di tiles tseo. Ho no dula bo mokgosi. Yepe ina le pente orange. Wa bona e nang le nye ka Tanka ka. Na le tanka. E ne le ke a mokgosi mo. Ha bo nkgono wa Mbulelo. Ke ha bo mo. Mane ba tlo jwa le ba le banta be Themba. Ka morao ho bona ke a Khaphamla. Next door le bona ena mo fetang lori e. Ke ha Malefane. Mona ene kampetsweng hantle na le di-tiles na le dish kantle ke ha mokgosi ena katla ena le tanka le mmati le le re shebileng e kampetsweng ka ditshepe ke ha mokgosi le mo ka morao ho bona ke ha Maloi the white one e paintweng wa bona ena le stupu se red ke ha Maloi. Next door mona le Spartan Ruiwile teng ke ha mokgosi le mo. Ene wile playena ena le nye ya ka mokgosi le mo utle ho ana ke bo Khaphamla ene ba palambana ya Khaphamla bo gate o le ho yena ntse le bo Maloi tsena tse pedi tlase bana ba ena e mona ke ba ha Mabusela. This one Mabusela. Next door le bona ke ha Maloi go gate kanqane ke bo Mphuthi yani e fata dingata hona le kgomo ke bo Mphuthi mono ke Masisi le bo Lebekwa. Ba bang he ke ba fihla bano a di kela tlase kwana ba bang ke bo Makamdela ba bang ke bo Maloko ba bang ke bo Modebuka ba bang ke bo Gcinisa wa dikela ho ke le tsheng he mo sona le ba bang ba teng. So ha o no sna shop e kwetsi used to go re tle mona tlo reka coffee ha metsi a le siyo ka ha o tloha mo tshela tsela pompo ke eno bo bona ba bapala teng o tle ka mo o mfuwe akere ke o he pompo mo ne re tloha re tlo tla metsi ka mo o nyolohe le metsi mo ba jwale ha o ka wa tsamaya mo o jere load ka tle that's when you are going to feel it. It's too heavy o jere load aiwa di halahala ke sa halahala sona se babo ke di halahala bala ha di ommetsi bomme ba dintsha babo ba dintsha ba tla etsa mollo ka tsona gore to start the fire ha ba etsa mollo ka paprai ka ke ha ona dipampiri ha ona di-coal be ya ntho ena o tjhesa o be dikgapana ba rwalla he bomme ka tle mollo ba o etsa tje ke ba rwalla ke bolokwe ba kgomo akere bomme jwale ha bomme bo le ba nka ka metotla ba fitla ka tlung le rona re badisana ke dikgapana tsena di metsi ha o di beha mo di tla tima mollo. Belief number 2 ere ha o besa di le metsi it affects the very same cattle yo e tla ikudisa. So don't put it on fire whilst it's still wet. You must check the tsena tse
Sure. Aibo. Besa mollo ya monna. Yo, tla thwa o bese mollo wa dikgapa. Aibo. Like that. Bese. Nako enngwe o bese mona tlasa seholo kahle. O bona ile seholo so. Wetse mokuru. Chicken. Ladies, tuze maybe la mona. Tla tshisa seholo se. Se tla etsa oven. Tla tshantwa. Ka ka no go bontshise ke tla bontsha ho sa ha re obo a ke re rwallise wena ye go tla pesa la ka ba ke pone whatever that you are going to prepare wena ye o fitla mo o nka molamu wa gago o nka molamu wa gago Sana kero ale kula majuana ana he ba bona ana hala lena ke morallan lena ke Moremaphofu le wa bona le sharp Onkele molamo ntho e sharp thipa ka tao kenye dikgapa bese mo ha o kentse mano ba deep mollo ha o tshisa mo tla tshisa seholo se se be red ba lo wa bona mosimola mo o etsang teng ka tle mo ho etsuwang mo ba etsang ha se di-pie ke dintho tse kang o ya dishopong tse ka tla o bona ba e kenya mollo ba e fetole ba ile ntho le round e tswang abo di bona what di bonus ba se rekisa ngana pizza exactly kenya ka mo tlo e shebe pizza ba yetse itse ntho e so ntse ba ikenya ka mollong ka ma a e fetula ba ile fate ka mo bese ka mo tla ba fuwe ha o kentse ntho ka mo jwale se tshisolo sena se a tjha se be red se tshware heat la o ka kenya pizza ka mo ne a butsu okay nye ba yetsa so ke tla e go bona ka tla o ka tsa matulonyana tsa di shoponyana tse etsang di pizza ka ntlo go di bonus ba shebe ga bona ba ntse ntho so e kang kenya ka mo bese o diwe la e matha mo a e fika a itse bo matha hantle majuana a e hlaba ba le a kgona wa e tshwara a itse bo matha at speed ho tuke Moremaphofu majuana a tshwane le moralla al bona le al tshwane le na al tshwane le ba bona majuana ra tshwane this rock ene sebediswang to build houses matloamo a hauwa ka le a rekiswa je le mane bai hona le batho ba importang from Lesotho majuana ke manye mo haileng ka ntho e tjene ke bona le mana ka
o ka makwetšing ka mo mona he shela le batho ba ngata ba ileng ka lejwe ba le cutter to a size of a face brick e face brick e mpe ampe wa ua ka ona le ba le be morallano e be ba la ne ka to bontsha wa bona ra tshwana mangata ke different type of rocks within the same area le soft le very soft yalbo bona ka tsofe ha re kenya le mo le a itswela para ha o le etsa so ka tla o tla le betla o alwa o tla le betla you prepare it le jwalo le jwalo ha o putwe ke ha bane ya moja o sa tshesa itse hola hotela e batla etsa gabu batla etsa e khubedu ho ile a kena o bane la mongame la kena hlahlile mahlo ntja za kena di beile meno le palapale jwale ke mohlae hotelang e batla etsa go gabu jwale ya ba di robele di phulsetsa hodima matlo diphoko tsa theoa hlohlolong tsa matlo thokolosi ya matha le mane mane ditlhapi tsa phaphama phasa mabitleng tshwene ya kgwaphoa magaleng ne ke tla mo tshwene ya kgwaphoa magaleng o kgwaphoa go tsuwa o so matha e ne ipatile mo magaleng kapa ho thwe ke senwa metsi sa magaleng ganyapa ke hama e dula noa e dula mo ganyapa ya metsi siba dintsho ile o khala alo ne re kapa ntate mo re kape re palame re pheshe ka lona mo le ba ona ithoise a kapa ntho a tiki batla o tla o bontsha mona he monna a ke re nyuluile ka tshe re khotlela hape ka hodimo ka village ntlo ena ene le hantate mo thekiso tate mo thekiso ke brother wa mme wa bontate moholo Malefane mohatsa ntate Mosiuwa ke moradi wa Basia ba Hamapanya tate mo thekiso na dula ha re kena nna go bontsha so tsena la thati ka ga mona go kgolona le batho wa tla mona ke a bo Mzilikazi o bona Mzilikazi ela o no fitla di bua le yena yani ke ha bo so ile gate ile la dinku bala ha o entse phoso o kwalla ka mo ha o ka mo a o mulela ka ba ene ke disa di fomo tsa mona le dinku tsa le tsa mane Tlhakoaneng ka ofela tsa mane tsona tsa ka ba mona mo thekiso na sa ha bulela dinku tse ha dinku tse wa bona di tshwana le jwela le ne go bontsha lona ne ke le betla ha o nka o isa mane ka ha di bone jwale o bona majwana wa fela wa tsa so o tla re he mohla a ileng a fumana mahleo mansibu a phame mona stupung ha hae a fela a go ngudisa like this o mamrota o ja pheka he mamtatana he a phame nke mola a tsamaya o tla mona a di a fitla mo o tla utlwa ntate o hladile a ka go teng motho a teng ka mo a
teng ntho e senkele ntse le kete Kalau mau nulis kah? Mang. Ada mau jadi. Fihla mo. O ya mama. A ke ma lapeng ke ma. Ha o hlaile ka mo motho mo a ba se wa wa. Kae? Ke mona ka lapeng. A ke wa bona lapeng ke mo. O tla ema mona. A hole. Mama Hadi. Mama Hadi. O tla mpona ne. Ha re fihlile bana ba fihlile. Bana ba ha bo kuku ba teng mo. O nka dinku tse tsa ka wa di slaga o ba fepa tsona ne. O tla bona. Nnete ene le hodimo. Wa shauta batho ba bone ka ofela. Ne. Ha o ntso nka nkutse o tla bona. Ha nke ka tswa ka kgalole. Le khalo ke velia. Baba. Ha nke ka tswa ka kgalole. Ari yo. Amata. Ari ke timelo hapene. Ke timelo ha nke ka tswa ka kgalole. Ke timelo. O timona le hodimo. Ntate ke mapanya. Ke mo katseng ke mo tobeng ke mo hlathupa hapene. Ke timelo nkutsetsa ka o tla dintsha hapene. Le jang nkutsetsa ka ma. Arwa ka village ena ka ofela. A re kgomo tse ke tsa ka dimpa tse ke aka ke rekile banna ba dutse mo hapane nka otla a re hetsotse e tla otla senyemo o rote madi hapane o tshorona e tla otla a re mma o le ntata o batla re mo rena le go tla hapane tsere molamo o shebile o di mama ha ke timelo hape o kentse di-break ke timelo hape hanke ka theoa nkile nkutsetsa ka tse anke ka tswa ka kgalole iyo timelo hape distraction hape anke ka tswa fela ka direction o bolela o tla ya kwa a tle le moriana a tlo tla bewitcha mwe a le timelo so ya ibona he village ena Report le yona tulena ke le se tsa malo ka le re hlaile so ka mora yana ya lapeng yana matwana Tlhakoaneng wa ba mona ene le ba mfengwane mo bomgcina mo ya bomgcina go rampo so jarti ya bo edi he ya bo neo ine nyulwa mona katle e tlo tsamaya mo tselenye yo khutla mane palonya ye mane mo e fellang teng a o fela tuleng le jarete ya bo edi ya bo neo le ka morao ka mo le ka morao ka mo so ka tle jwale re fotare le ba ka he monna eso Khoakhoatseng ya le batho ba ema mona he ka tle thabe mo pote monna o tla mfota ke eme ka ba ema ba hweletse pitso o di ile sefate bona ema mona Tlhakoaneng o thetse be o mamele hosane ke pitso ya chifu nkopa ka ofisi ka 8 o'clock ba hweletse le ka Xhosa wena mathanda kitchen wena wale prima stofien ka tlung ka moni ya rasa beke ndle bumamele bomso imbizo achifu nkopa ngiyafunwa nonke uchifu nkopa uzothi uvanga ke mngana watsama akule ntshadi ya boholo uri di go hau e bana ai thola ngore a le amufa le ba ile he so uno sna mara mona honest people uno sna mara ke batho ba batjha ba fitla ba ntseng ba hama baba so ka mona he ka tsamaya so
Wa fihla mane kerekeng ele. Tulo ena he re e bitsa ka hodimo. A ke re ka mo ka Tlhakoaneng. Ka mane ke ka Letsheng. Ka mona re ke ka hodimo. Ke Moncho, ke mokgosi, ke Nenzinane, ke mokgosi. Ebe ka mane ka morao ebe Tlale. Ke batlou. Diboko tsa mona mainly ke Bahlakwana. Ba Mphailane, ba ha Moleko, ba ha Pakisi, ba ha Pongwane. Ebe batlou ba Pitso mo. Ebe ba Pitso Ka tlase. and then ebe ba ha Nenzinane. Qeta moo ebe Bafokeng. Ebe mana bo Mbulelo ke Bafokeng. E tlo tla ba mona ka plant ena ya bo Neo. That's mo. Le ka pele mane ho ntse ya bo Neo. Le next door mona. Le next door man. Abo Themba. Le ka tlase mane ya bo Mapolesa. Le kwana abo Discoach. Ke Bafokeng ba ha Makadiane le ba ha Madiehe. Ya bona ntwe. Ka mona ka hodimo. Ke bo Khoza, bo Mkhosi. Le bo Mphailane. Le ba bo Tlale ke Bataung. Ebe Bataung. Ebe Manqongo. Le bo Khoza. Wa bona ntwe. Basi. Wa bona ke so ba le Bakwena. Wa teng ka mo. Bakwena ne ba le ka tlase ka kwa. Ba tsamaya. Ba Siskaya. Jwale ho setse a le mong ka tlase ka mane ke abuti Stopa. Ha ba mmalwa Bakwena. Wa bona? Ke Bahlakwana haholo. Bahlakwana Bafokeng. Ha so ha ona le Tlhakoaneng le Phokeng le Matsitsi. Mo Matsitsi. Bona wa. Ke ne re ya ka mo. Ale ba tla ba tla go dira ka tla ka. Wa bona? Ha ke tsebe na hobane ke Basotho ba. Ke ha Moncho, ke Bakubung. Bemba, mara ke tsebe le ke imba ngotse no Zizwe. Ke bitso la Sotho. Bona. Kanda ke Dlamini. Edina ke sabashani. Batho ya ona sebetsa wa bona wena mo. Bana ba cheka ka masoho. Stipi se mo. Ho no le somo ka masoho. Tate na cheka. Ha ila hlama. Cheka ha ila hlama. Metsi a mona na sa cheka. Re ga metsi. Mo na sa cheka. Ne le tamu. Re o no setsa mane. Mane. Ke Chichi le Ntelesi. Ke Ntelesi ya baba yetsa moriana wa dikgoho. Ana uno fitiwa ba hladi polasing a fitla wa hama a tsamaya le betsina ne le ba hama ka ba hopola ba khiba ne le ba khiba Mo mphai mona ile mphai ya le disia mo ka tla o khallang ya mphaila ntate Atlas phaila ka Mokgosi ke Bokhoza ke mo ha ene re tshintshi kgomo
Roland ya hlajwa mo ke le mokana ba rena ya tswedike ne ke mona ke hatlala bona jaretina e kae kae bona o tswa matlo a magolo wa ba ke matlo a ntlo e le nka fela wa ke hatlala all these three houses ntate wa mona he o na le pere o na le makapere o re ke ntla re tsamaya he kahle mona tang go mahlale khaya ntate mo le green abo sebota tate papa ke habo mo o tswalla mona aha ka ngala ha o motho ne se ngwana ntho ne le mo ntlo ya mona ine le ma ne se mang ka tle ine le mo nna le ntlo ile yane ba teng a new house mona ka tle mo o le mente go ka ba drone o thathi ka o ha o tswa mo tselane tsa mang o bona ke tsa maka tselane tsa mona ne le tamo ba le tlositse wa le tamo ne la ba le tsela kwa lacha baba ne le mo ke le le sachi ba le tsela ba lacha ne le mo a ke le tsela o di ka ya buti stutu a tswalana le mo a mokgosi ka mokgosi ya ka mokgosi a bonta se Tlhakoaneng ya bona mo ka mokgosi ka ntate mogolo tshilo a sutu ka Xhosa ke mpokoto re ka sutu ke tshilo ntate tshilo bo buti kro mamane bo buti Tlhakoaneng bo nkhosi mo tate we no le ngwane le be sentwe ne le bana lo ba mane ke kwa tsa la peke ka tsa tate mo tibiso go bana tsena sa bona ke tsa ba ha tsena ke sia mo una le a jwama le se se dijo ka le a gati ata te pepesa bompi no khoni mampi khoni ana re ho isa ya majwe a re hlatswisa a re phe mongwe ba a mampi mo bona o itse yana ka hodimo ka wa ba magale mo ke kopane le yana ke jarete le mo yo ga bona ntse le go efe ke jarete le mo o tloa mona go ya mane kgoneng ya jarete le mo ya gati wa ba mona wale o kene pholoso mogosi mane ka morago kene ba mphailana ana le siyo matlwana o bona ke sa bui ka ona je ka teng ane ka morago ana le siyo matlwana ka morago ana machata be man e ne le ka mo no fula bona je o zo extend ba ile wa bona ngwana nyane o ke wa tsa mamo ke ba mo khosi di bona ba mo khosi wa ka go ha bo bona ke mo ntwana ya masho
ya bo bona bano ba mo ba ile mo ba siya ntate a no thweng Japan ya Speva mo mo bo mekisi ba ikaela bo ba se ba se ya disa mona ke kereke ya Wesel ba itlositse mane missionary ba itlosa jwale pele E ntse e sebetsa. so ho no sena ntho mona ho no sena ene le open fela le di botlo mona batho ba lemme masimo ba tle bona ba fihle ba be ba bule tuso lo flat ba le ba etse ba pola ko isa dijo separate go ba di penya motho ba pale bona a ke tsetse ka o dira mona ke ba tsenisa ke a bona tlhoko mo mango handla mango bo phumodi a ba ipoka diboko tsa bona ba re ke bo phumodi ba re ke ngolo msele ke bona ba a bentse le tsaut Ke ka di. Alla go sebentle ya ni ka di ka mane. ke a mphailane Moshengane ke ena sepa mo tseba a re go sebetsa di-training ya sang vale mona Katlego mo tate we ke a gati a ntate mo le kgobotlela o ntate Tladi ne ba dula mona Rema o Piti o Silva o China o lekiswa mona Katlego o tlala ntate o fumana mona 50 ya batho every day ona o khwaitiwa ke bafukeng ba gati ba bo ke ba ha o fihla mona Katlego ka pela hao ka ba bona mo yane tlase sena leane e tsamayang dinku a ke re ka ntlanya mo handla ke a lebese ma